Alright. Kita bermain lagi game apa namanya ini? Sewi. Parah nggak sembuh-sembuh nih batuk gua. Sekarang batuk. Udah nggak pilek sih. Kita balik ke ini nggak sih guys? Dah, ada monster sini guys. Lucu juga. Uncut ruby berarti ruby yang belum dipotong. Hmm? Ternyata di sini ada ini. Iya, cut ruby mahal kayaknya guys. Bentar. Gua mau coba jual di yang berkilau itu indah. Kenapa kalau minum sirup aus terus gitu ya? Monster ya? Lupa gua. Sehari nggak main inian. Mahal nih guys. Netherlion 10.000. Wah mahal nih. 4.800. Tar dulu guys. Waktunya berbisnis nih. Tar guys. Ingatin 4.800an sama 4.800an sama 10.000. Wih, mahal nih, Bro. Mahal. Murah ya. Lebih mahalan di sini tapi, guys. Coba di sini. Gila, kita sih coba-coba ini, guys. Makin banyak karakter makin ribet terusnya ya. Kita trading dulu ya, sabar. Murah ini mah. Murah emang kayaknya mahalan di situ dah. Di sini, guys. So what? Murah. Murah guys, berarti enak di ini ya. Berarti ini
Ini buat jual batu-batuan. Iya gak sih guys? Jual batu-batuan di sini. Iya kan? Ya toh. Nah, di sini 6 ribuan nih guys. Ruby gue banyak bro. Gold ore. Dijual aja lah. Kok gue salah ya? Enggak guys, enggak. Ini kalau daging-daging tuh di sini gak sih? Nah, iya gak sih? Bener gak sih guys? Salah lagi gue. Nah, ini dia. Dijual aja lah. Nah, duit gue udah berapa lagi tadi? 73.000. Buat beli apa gue? Buat gradingin gel sama yang lainnya di situ kali ya. To Grand Hall. Gila, dia ngejagain di depan ini ya, gerbang. Coba cekat dulu sini, nggak ada apa-apa. No, nggak ada apa-apa. Kita misinya ambil dulu ya kan. Apa tadi? Hell apa tuh? Dapat apa guys? Di sini ya. Hell's Fist. Love spilled much blood in a war long ago. Wah, bisa buat si gel nih. Mau grindingin gel dulu nggak? Aduh, tapi ntar dulu deh gantinya ya. Dapat baru lagi kayaknya guys. Healing type. Ntar healing greater ganti aja deh. Flame vortex gue udah punya kan. Basic Falcon kayak cuman satu dah. Aduh, kurang ya. Wah, Ordopik. Ordopik tuh yang mana guys? Oh, yang ini. Full of life. Wah, ini di atas aja. Burning Spirit. Sometimes goes furious. So dia main apa sih guys? Boleh deh, Sun Scrambler.
Flame explosion. Oke. Auto shield deh. Magian yang mana lagi? Oh, ini belum gue kasih ya guys. Bullseye. Akurat doang anjir. Ini boleh deh support kayaknya anjing. Fast love. Hilang ya. Spear Torrent. Heavy magic water spear damage to all enemies. Boleh sih. Healingnya nggak ada loh guys, hati-hati. Jangan deh, support aja loh. Healing wave nya hilang anjing, ntar aja deh. Kita heal dulu gak sih? Lupa gue guys. Lihat darahnya tebal banget ya. Save dulu. Gue streaming sekarang ini. Nanti mau nonton bola guys. Langsung aja naik klip ya. Susah banget. Terus kita ke hall. Easier to convince them to join up. I'll make preparation so we can leave for action as the ouster fall. I've got a water technique from the Chronicle of Cerulean Flux that kinda works on sand creatures. Wah, diajak tuh. Gue pilih yang bawah, ayo. Bener gak? Sophia. Terus
Pasti kita ke bawah. I seldom see you here. Is there something wrong? It seems he and the others plan on storming Fort Auric again. Is it all right to leave Sophia in her current state? Absolutely. That girl has already bought me all the time I need. The Lord Chancellor, I thought she was your daughter, Girk, Yes, my lord. Mulai nggak percaya Kak Dirk. my daughter is gone. As is my wife, my son, and my comrades. All of them gone. They vanished so very long ago. We failed with the Magedom, but this time, I hope no one is left behind to go through what I did. My lord, you... Excuse me. Cabut udah, cabut. Udah gak bener, udah gak dianggap anak lagi lu. So someone from Mage City found out about this. But it was only partially done, and that's how it ended up like... The furious roar! Berubah. Roar! The Chronicle of the Furious Roar. Why would it show me such a thing? And why now? Why do the Roar in that vanished world call him a friend? Why do the roar in that vanished world call Mohammed a friend? I know more about him. Iya, sotoy lu. Si paling deket tuh sama Mamet. Bola tuh setengah 11 ya? Apa setengah 10 sih, gue lupa. Oh, dia ngikut kita lagi nggak? Of course nggak sih? Let's go. Makin rame nih. Kita ke hall lagi nggak sih, guys? Enggak. Kayaknya kita ke hall lagi deh. Oh iya, grindingin dulu nggak sih, guys? Seenggaknya si Gel sama yang lainnya kuat lah. Ada misi nggak, guys? Goods ini males anjir. Correcting on error. The one king, as we did. I want to go help them. So you'll take on this quest?
Oh, Who can I send? tar dulu deh guys. You've made up your mind, right? So what will it be? Until next time. Ya kita kudu ini deh. Kita grindingin dia aja dulu nggak sih guys? Si Nomno. Nemne. Nimni. Ya airin aja. Di belakang aja deh. Nomno kayak kuat nggak sih guys? Nggak tahu gua. Lu masih silver pearl lagi. Nomno boleh sih warrior armor dengan super boot juga. Trident banget bos. Dan ini kan trio ini nih. Trio Hiu. Hey, great leader. Kita Want to kirim work? si Let's see. Who can I send? mana si ini. Ini boleh dibawa deh. Paslo sama Resno. Ya cukup. Let's see. Head out. I gotcha. Want to see some other jobs? Terus ada lagi nggak sih? Marika. Let's see. You've made up your mind, right? Marika, oke. Who can I send? Siapa aja nih? Jel bawa deh. Liu, Jel. Jel. Sama siapa guys? Satu lagi. Ini sama ini deh, si Suka. Boleh lah ya. You've made up Gue your head mind, outin right? aja. I gotcha. Want to see some other jobs? Ada lagi? A new assignment, huh? Raquel Quarrel. Let's see. You've made up your mind, right? Misi lagi.
Oke. Ya kan? Besok. Gila dipanggil teman mulu nih si Mamet nih, gue liat-liat. Friendly banget nih orang. Terus? Ngambek, ngambek. Terus udah kelar? Gak jelas anjing. Berantem doang anjir berdua. Beda paham anjir. We got a thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Hellfish lagi dapat. Are you done? Ntar ya gue mau grinding dulu guys. Oh dia jadi penjaga. Trap tuh suku ya guys ya. Ini apa guys? Banyak banget yang WhatsApp gue dah anjing. Kita kalau gini kayak dulu ya. Grinding guys. Bentar guys. Teng 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 teneneneneneng. Pada nanyain gue semua ya. Nobar gak? Nobar gak? Ah, kagak, gue kagak nobar guys di rumah. Soalnya kan gue kelar streaming paling ini kan mepet terus mandi. Buat Isa lah. Enakan di rumah habis itu langsung nonton gitu di TV. Ada kan ya di TV, gue gak ngeliat lagi anjir. Bentar. Dah turu anjing. Ntar dulu guys. Ini kesian banget yang diserang dia mulu.
Bangun kali bang. Ayo naik level semua lu yuk. Nih si trio tidur ini gimana ya? Nom nih tukang tidur guys. Bentar, bisa gak sih gue beliin ya senjata guys? Oh ini jualan ya di sini ya? Bentar. Ah bukan. Oh ini jualan ya? Sini yang murah apa? Oh, batu air ya? Merah. Wah nggak ada yang. Wah, kok nggak ada yang nyocok guys? Wah giant goldfish. Lah kok nggak ada yang ini gitu? Wah mahal banget. 120.000 anjing. Rp120.000 bos. Semua cok. Aduh ini mah grinding lagi guys. Gak apa-apa lah ya, namanya juga RPG guys. Kita grinding di dalam sini aja. Gitu dong, bangun bang. Nah gitu dong, naik level lu. Guys, lagi cari musuh guys.
Yuk, naik level yuk, naik level yuk. Jualan ruby nih guys. Bangun, gitu dong, bangun bang. So guys, naik level deh guys. Angkat ruby kita banyak nih. Ih, gila ya. Diserang, takut. Kena stun lagi bangke. Tidur lagi anjing, nenek. Apa harusnya jangan bawa ini ya? Aduh, lobet lagi. Stick aku lobet kakak. Miss lagi. You're gonna die, bro. Wah, naik udah berat nih. Healing wave aja.
dikit bangke. Spirit downpour. Dia nggak mati lagi. Ih, masih naik loh guys. Kita jual dulu deh. Butuh duit banget pak. Topaz tuh di mana ya guys? Gue lupa lagi. Topaz mahal guys. Bukan. Batu-batuan tuh di sini. Salah. Batu-batuan tuh di sini guys. 4.200 ya. Di sini goceng kalau salah. Nah. Gila. Kalau kayak gitu caranya mah mending ini gak sih guys? Salahnya. Salah. Hampir aja gue keluar. Kita beli di sini dulu aja deh. Mahal nggak ya guys? Anjay, ini jadi apa dia? Jualan dia. Oh ini aksesoris guys, nambah 30. Dragon legging. Tar dulu deh. Ini aksesoris. Ini berarti senjata kan? Mat. Ini gold mesh lagi ya. Kan lu guys bingung. Belum bisa warrior armor. Sinera. Aduh, cuma bisa sapir lagi anjing. Jangan ninja juga, bro. Wow. Wah, gila ya. Nggak ada guys yang bagus.
Gila, prominence. Ini banyak stat yang naik nih guys. Wah, dia cuma Trident jelek. Berarti kita beliin ini aja deh. Ntar guys. Kita beliin ini aja. Aksesoris. Kismoy pak, parah. Strength ses. Dragon. Magic armband kurang sih guys. Duh, nggak ada yang bagus ya di sini guys. Gini deh, cari duit dulu deh guys, cari duit dulu lah ya. Cari duit dulu. We gotta thank you. Have a look. Wow, you're the best. Here's your reward. You got a quest report waiting. Oh no. Gagal. A new assignment, huh? Showdown. This the one you want? Let's see. Nih gue kasih Kasgar ya. Mana pas lo? Resno. Who can I send? I gotcha. Want to see some other jobs? Showdown ngapain? Let's see. You've made up your mind, right? Maksudnya gimana ini So what, we're Showdown? already done? Dulu guys, save dulu. Oh enggak, save aja sih. Repot banget Jun. New quest, keep rolling in. Let's see. Anjay. Gurno. Udah gitu aja. Isi macam apa nih kayak gitu. You got a quest report waiting. Aw, well, these things happen. A new assignment, huh? You've made up your mind, right? Oh, kita grindingin aja gak sih guys?
happen. Are you done? Cukup gak sih guys? Apa dicepetin aja ya? Hey, great leader. Want some work? Oh, you really want to quit? Dah. Tanpa bertarung, tapi 1000 doang anjir. You've got a quest report waiting. Oh, well, these things happen. A new assignment, huh? 1000 doang tapi. Kelamaan gak sih guys? We gotta thank you. Have a look. Oh, well, these things happen. Kelamaan guys. Are you? Aku butuh yang namanya grinding cepat. Liu, Marika. Gel gua mana gel gua? Jangan sendirian amat lah bang. Gel, tadi gue dapat sesuatu guys. Ngurangin speed tapi. Yuk kita grinding aja naga guys. Gue coba roaring bird ya. Bentar guys. Wow, it's good. Alah, gue lupa grindinginnya. Woi, gonna die anjing. Guys, ini gak bagus guys. Terlalu kuat anjing. Cepet mati aja. Level anjing.
Wah ini boleh sih guys, mahal Netherlion. Ntar dulu, dah dulu. Ini mahal nih, Netherlion tuh mahal guys. Repot yang WhatsApp dah. Ini gara-gara bola mulu nih guys. Gue kemarin udah nobar soalnya pas lawan Uzbek. Lowbat, iya. Semuanya aja notif keluar di sini. Snow Demon kali ya? Mahal nggak ini? Wah 200 anjing. Gue mati-mati ya gue liat-liat nih. Kayak malah yang ini enggak sih guys? Kok mereka kayak makin kuat gitu loh guys. Nih dragonnya ini mahal guys. Bahaya nih. Dapat 2 langsung gitu loh. Jualan di sini dia dipertaruhkan anjir. Gana deh bro. Cari duit dulu lah ya. 6.000 satu aja pokoknya seingat gua. Kalau yang itu 10.000 satu ya guys, lupa lagi anjir.
Kalah. Kalau 10.001 sih oke juga guys, cepet. Kalau kita cek dulu ya, biar nggak lupa heal dulu. Kalau mau dapet duit harus ini sih dijual-jualin dulu nih. Gila, kita udah punya penjaga sekarang bro. Di belakang nggak ada tuh. Di TH deh kalau nggak salah. Ini gocengan dragon. Ini 6.000 guys kalau di kota terakhir. Kota kiri atas. Kalau di sini berapa ya? Dragon Meat 6.000. Demon. Netherland ceban ya. Langsung KO gua. Ntar dulu deh guys. Berarti kita coba ke sini dulu. Itu sih 12.000 ya. Bisa juga guys. Masih gue lupa lagi General Store. Nah ini 6.000 guys. Aduh, Demon Heart gue berapa ya? Lupa lagi gue. Berapa tadi guys di sini? Ribu ya di situ ya, Demon Horn. Di sini berapa? Jual sini aja kali ya Demon Horn. Ini Dragon Meat. Jual sini aja deh guys. Nih, ceban anjing. Jual aja lah. Mending ini ya Dragon, terus kita jual-jualin 12.000 guys. Cepet lagi matinya. Pas sama aja guys. Ya mending Dragon aja deh.
Ngapain gue kesini, Cok? Cacol mulu sekarang ya. Gegara kemarin streaming ML kayak gue. Dragon berarti apa sih namanya? Lawan hiu pasir. Let's go. Hiu pasir lagi, guys. Gila nih kita grinding. Kenapa di heal dia mulu ya? Si J lebih penting anjir. Ini bagusan dragon ini deh. Biar cepetan aja. Ntar guys, ini cuman main ini doang kan, 2600 ya. Damage-nya turun gak ya? Damage-nya turun gak ya? Sial, dia duluan lagi guys. Enggak ah. Aduh, ngincer ke situ lagi. Ntar heal dulu. Let's go. Bantai. Lu kena lagi.
Yo, terusin guys. Kenapa yang di heal dia sih? Kalau udah 10 ini ya, kita gue udah 10 belum sih? Dragon Meat gue 7, 3 lagi. Bola kapan ya guys? Tadi dulu. Copyright lagi ntar. 2 ya? 1 ya? 1 deh, hitungnya 1 deh. Wait, gila lo. Oh, 22.30 guys. Aman. 2 ya. 1 lagi guys. Bentar. Nah, ayo kita jual dulu guys. Sini dulu guys, kita jual. Dragon Meat, Dragon Head murah. Ini 60.000 lumayan. Terus kita jual dragon ininya di sini guys. Ya, 4,5 malah ya? Oh bukan.
Bukan di sini ternyata. Lupa, Cok. Apa di sini ya, guys? Gue lupa. Enggak, maksudnya ngetes doang gua. Organik mahal nggak ya? Buset, berbulan-bulan jualan doang anjir. Cara dapet duit GT kurang sih, guys, kalau di YouTube tuh game ini. Menurut gue ya, gue searching farming gold gitu, mereka nggak ada anjir. Wah, emang murah anjir. Di sini 6.000 nih. Dari ujung ke ujung anjir. Gila. Ini di mana ya? General Store. Nah, ini 6.000. Aduh, gila. Nyarinya setengah hidup anjing. Nih ya, coba gue searching ya. Trading guide Suikoden Dear Christ. Wah, ini mawat ada nih, guys, tapi kecil banget, Cok, tulisannya di game fact. Nggak ada lagi. Beli ya, guys. Mana yang paling mahal, guys? Wah, pusing sih ini baca ya, guys. Gimana ya caranya ya? Tadi dulu, guys. Halo, guys. Aduh.
Marsina item. Itu gimana sih guys? For goods. Ntar dulu guys. Oh gitu. Halo halo. Di band ya. Haha. Coba ya kita ini ya. Crackbird tuh Sasabil, Iriston, Crackbird. Oh, lah, kok mati guys? Nah, ini baru bisa. Coba kita pakai teori Crackbird to Salsabil. Beli Iriston katanya guys. Iriston. Coba ya. Duit gue lagi banyak nih. Emang gak ada guys? Gak ada nih. Oh ini ada nih. Wah banyak ya. Oh banyak ya guys ya. Coba save dulu ya. Iriston beli. Wow cuma 5. Iriston habis lagi guys. Crackbird to Salsabil. Salsabil jauh juga nih. Salsabil tuh di sini kalau nggak salah. Tahan dulu. Ini tempat apa? Oh, ini beli senjata guys. Vendor kah? Sial. Di mana guys? Tempat
Loh. Oh, ini Thread Harbor. Tadi berapa? 6.000 ya? 15.000 guys. Boleh. Terus kita beli Lagarde Pel, Sasabil to TH. Lagarde Pel. Wah, ini bisa beli to TH. Seriusan nih, kita ke TH. Ntar TH Trading Post. Terus kita jual Lagarde Pel kita. Aduh, 190 cok. Terus TH to Crack Bar Demon Horde. Nggak ada guys. Oh, Demon Corn kali. Oh, ada nih Demon Horn. Murah-murah anjir. Dragon Heart gue banyak banget ya. Demon Horn di 10 guys. Oke, terus tuh kita ke crack bar. Jual 6.000. Terus that comes lapar gorilla seminggu kelihatan bisa. Oke, kita coba ya. Ini kan udah ya, udah gue jual ya guys. Habis ya ininya ya. Apa tadi guys? Gue lupa. Ada lagi Iriston cok. Oh, emang sekali beli doang. Bisa nih. Oh gitu cara. Oh, gue baru tahu guys. Tadi dulu nih ada cara lagi nih. Coba ya. Generally do this. I'm not listing everything because I'm too lazy to check. But generally, Nemesis, Paramount Boy, Gold Hour, Scorpion Hide, Rainbow Cloud, Rainbow Thread, Paramount, Nemesis. Oke, kita ke Nemesis ya, coba ya guys. Kita ke Nemesis. Oh, ini bisa enak banget ya cari duitnya ya. Wah, pantas saya susah. Orang cari duitnya di sini gampang. Kita ke Nemesis coba ya.
Tes dulu. Anjing gue baru tahu sejauh ini bro. Kita disuruh beli gold ore. Ntar. Gold ore. Gold ore. Mana? Gold ore. Ntar dulu, step dulu ya. Gold ore. Kita beli berapa nih? 50.000. Cuma bisa 50.000 nih, serius. Sama Scorpion Hide. Scorpion Hide. Scorpion Hide. Scorpion Hide. Beli yang banyak aja guys. Duit kita banyak bro. Sama Rainbow Cloud. Rainbow Cloud. Mana? Rainbow Treat ya? Cloud Treat. Rainbow Treat. Sama Rainbow Cloudnya mana? Mana nggak Rainbow Cloudnya anjing? Kok nggak ada guys? Guys, Rainbow Cloudnya mana anjing? Rainbow Treat, Rainbow Cloudnya nggak ada gua. Ini goceng di sini. Large Ruby. Boleh juga. Gak ada guys ininya Rainbow Cloud ya. $380.000 duit kita tadi ya. Kita ke Paramount. Harusnya kalau lengkap 200.000 katanya guys. Cuman ini berapa lah? Tadi apa tadi? Gold ore 2.000. Anjing 100.000 cok. Terus sama Scorpion Hide. Terus sama gua sama Rainbow Treat ya guys. Wah gila, kaya bener guys. Kaya. Wah kaya cok. Kaya cok, ayo ga. Wah gua baru nemu nih. Ayo kaya. Bisa kaya nih gua. Kalau bisa dibeli lagi kan, harusnya sih bisa ya. Aduh, biasa nih kalau belum mandi nggak dijual. Apa tadi guys? Gold ore. Sama apa tadi guys? Scorpion Hide. Dan buat treat. Oh ini ada nih Rainbow Cloud cok. Gak ngeh lagi gua.
Let's go. Kayak aku. Kayak gini mah mending gitu ya, gitu aja ya. Ini gue dapetnya di komen gitu loh guys, bukan di guide-nya anjir. Ini gue bilang tuh kurang ininya. Tadi apa ayo? Gold ore. Terus Scorpion Hide. Terus Rainbow Thread. Sama Rainbow Cloud. Kaya bos. 600.000 duit gue bos. $200.000. Trading lagi lah. Sampai 1 juta gak sih guys? Baru kita belanja-belanjain pada. Tadi apa? Bukan. Beli dong. Gold ore. Scorpion Hide. Rainbow Thread. Rainbow Cloud. Wah gila, ini gak habis-habis sih. Barangnya gak habis-habis guys. Gokil juga. Sejutain gak sih guys? 1 juta kita belanja ya, fix. Gila sekali lagi guys. Goks. 1 juta duit kita langsung kaya bro. Enak nih kayak gini nih. Beli lagi gold ore. Scorpion Hide sama Rainbow Thread, terus sama Rainbow Cloud. Let's go. Asik nih gue liat. Kita ke mana dulu guys? Trading post. 1 juta nggak nih kira-kira? Gold ore. Scorpion Hide.
sama Rainbow Treat. 1 juta bro, Rainbow Cloud. 1 juta ya, 1 juta bro. Woi, 1 juta bro, let's go. Nah, ntar nih. Ntar dulu guys, ntar dulu. Kita kembali ke kastil kita dulu. Kita masukin si Nimni, Nemne, Nomno. Gue ada misi gak sih? You got a quest report waiting. Wow, you're the best. Here's your reward. Large Ruby. A new assignment, huh? Udah ya, habis ya. This the one Ini you yang want? guts Are itu. you done? Ntar kita ganti-gantiin dulu guys. Gak butuh kita. Nih, let's go. Lu depan dah. Ntar ya. Ntar guys, senjata terkuat. Kita searching senjata terkuat gak sih? Ntar kita searching senjata terkuat. Nih, searching dulu ya. Weapon Suikoden Tier Christ. Ntar guys. Duh, ini God Beast Word. Bisa. Apa sih? Bingung gue guys. Bentar ya. Ini Ancor.
Kok gennya nggak ada ya? Bingung gua. Cara dapetnya gimana gitu? Cuman dijelasin doang gitu. Ntar nih ya. Pusing aku tuh. Gak ada guys cara dapetinnya hasil. Pakai piling aja lah ya. Pakai piling guys kalau senjata guys. Kita udah tahu cara dapet duitnya lah. Mau ujung-ujungnya gue buang-buang lu bodo amat. Ya nggak sih guys? Iya dong. Ini Nera gue beliin dulu nih. Topas. 30 doang ya. Tambahin berapa sih? Wah, kursing. Dragon Hell. Cukup lah ya guys. Duit gue banyak bro. Lu mau apa? Ultra Spear. 40 ya. $50. Gue kasih strength test aja kali ya. Nah ini nih gue masih bingung guys. Gue mau jadiin dia apa. Queen Spur. Saja. Ntar kita balik dulu deh. Duit gue masih banyak bro, kalem. Udah tahu caranya gue. Cari duit terpercaya. Kita beli senjata dulu. Oh, armor. Oh, dia nggak ada. $50. Kita berkurang. 55. Ini aja deh. Hah?
Gimana guys maksudnya? Kok gue udah pakai sih? Oh, gue punya satu ya. Oh iya, tinggal beli ini nih. Let's go. Iris Helen. Nice. Merah. Sage head. Strength sense. Aduh, ini lemah banget sih guys. Ini kuat sih. Cukup lah ya guys. Ini nomno. Yang super boot lah. Aduh. Lemah banget tai. Itu 157. Semuanya lagi dong gua. Ini ntar dulu guys. Boleh dah tambahin. Biar kuatan dikit ya guys. Ini langsung kismoy cok. Tinggal grinding level gak sih? Ini nambah berapa? 60. Shit. Boleh deh. Grindingin dulu. Masalahnya dia turu anjing. Live Mobile Legends-nya besok aja guys ya. Besok udah nggak ada agenda timnas lagi kan. Kalau mau kalah menang, ya mudah-mudahan menang sih.
Gak tahu ya, sekarang lagi hype-nya anjir. Gak tahu, gue juga dulu pas zaman Evan Dimas seneng banget gue nonton guys. Sama kemarin tuh apa? SEA Games ya. Lagi seru-serunya bro. Sekarang nih Indonesia lagi berkembang kan. Tapi ini ya guys, sayang aja kalau nanti balik lagi ke main di klub Indonesia gitu, sedih gitu. Ngerti gak sih lu, jadi kayak turun. Emang harus Indonesia tuh klubnya harus berbenah anjir. Semua klub aduh turu ya. Kenapa yang nyerang pada ke situ sih? Dapet large ruby guys. Farming XP kayaknya enakan di Google, nyari ininya di Google ya, jangan di YouTube ya. Suikoden tier Christ. Masih panjang ini guys. Fortune Run tuh gimana ya guys? Ini formula anjing. Ini Suikoden 2 anjing.
Ribet nih guys. Gimana ya? Wah ribet nih, crash nih anjir. Ya harus 100 kondisi deh. Sakit loh. RTO. Bangun. Ayo bangun semua, yuk bangun yuk. Gonna die bro. Gonna die bro. Mana sini. Kasih gue grinding. Bangun. Bangun semuanya, bangun. Aduh, dia nyerang duluan lagi. Gila. OP gila. Udah kali ya misi ya guys ya. Udah misi aja dah. Bentar. Ini juga udah oke sih. Let's go guys. Save dulu. Baru kita ke Grand Hall. Kita udah tahu ya cara cari duit yang cepat.
lagi guys, gue belum mandi anjing. Yuk, misi terakhir nih. Aziz Tatao Chronicle. Bangke emang ya. Karena Mamet seperti biasa ngikut. Wah, nggak bisa guys. Ini nggak bisa. Gimana ya guys? Merah ini gue kasih ini deh, boleh. Mana ya? No. Aduh. Si ini belum gue beliin lagi. Ya elah. Belum gue beliin lagi. Damage-nya boleh. Ini gue belum beliin lagi si Numno nih anjing. Aduh, senjatanya beginian lagi Trident. Stone Armor. Gue belum beliin apa-apa guys, sumpah. Numno belum pernah gue pak. Kenapa ada flame explosion anjing? Boleh nih. Spotify ganti lah. Ini boleh deh. Nimni. Wah, ini bisa nih Sam Crumber. Courage, Spear on 4, 2-way spear. Kayaknya nih gak usah deh. Oke, cukup lah. Ini Crumber. Merah udah ya. Pilih wave aja ganti guys. Spectronnya butuh sih. Pain lightning. Boleh. No. Aduh, bingung gue guys. Ini gak usah nih waking anjing. Forage lah.
Udah cukup ya guys. Cukup pas lock. Si Muro juga ini gak sih berarti ininya dia guys, bener kan? Tapi level 12 anjing. Ini boleh dah. Indrik nggak bisa lagi guys. Oh, maybe gue kasih ini nggak sih guys? Tar. Udah nenek. Si ini nggak sih? Dia deh boleh. Sama si cewek. Mana ya? Oh ini. Minen boleh. Minen bantu dia Minen. Lu gua kasih balsam. Oke. Oke lu di depan ya. Wih. Ini flame explosion. Udah. Lucu. Life absurd. Gak usah lah. Udah gak ada lagi. Aduh, harusnya gue beli ini gak sih guys? Item what the fuck. Nah, coba ini gua kan. Ah, ini penuh ya. Oh, lu nge-heal aja. Erin. Bisa nggak ya? Nova, fucking hell. Finishing touch. Nggak ngerti gue. Mel tempe. Oke. Duika. Belum gue pasang, untung gue. Support nih. Idrik.
Nah, ini boleh. Terus gue kasih wing wave. Terus gue kasih auto shield aja deh. Lah. Sama auto shield tuh apa sih? Physical defense. Auto barrier aja deh. Ini magic canopy. Terus gold mask. So gold mask 2 ya. Nambah gocap. Order armor serius lu. Jangan, lu gue kasih dragon helm aja nih si Nova. Duika. Ini lu gue kasih core cap. Lu gue kasih super boot aja. Cukup ya. Let's go ngasih guys, let's go. Ayo guys, bola nih, bola yuk, bola nih. Capek dia. Gak bisa anjir. Let's go guys. Kayaknya jam berapa nih? Oh udah jam segini guys. Kayaknya udahan dulu ya. Kita nonton bola. Maksudnya nonton sendiri-sendiri ya. Nggak bisa kalau di live ntar di take down. Oke. Sorry nih gue berhenti sampai sini dulu. Jadi nanti di live kita pas langsung nyerang Fort Ark ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Gue sampai sini dulu. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.